ke a lona ya go tsamaisiwa ke lona le bolelela matona a yone badiredi botlhe mme se sengwe se se kgonang go tena se bo se paledisa se bo se utusa botlhoko ke boikgogomoso ja babusi go tlhokela batho maitseo ha le ya ko diofising di pela tsa ga goromente le tshwanetse la tsewa sentle ka maitseo a go godimo ha go sa dirwe gone moo puso e simolla go pala ebile e ka palelwa jaanong go tshwanetse go nne le ditsela tse le ka ngongorega la supa go sa itumela ha e le gore ga la direlwa sentle ha e le gore ga la tsewa sentle ko diofising tsa ga goromente ka gore tota diofisi tse ke tsa lona ke lona bahiri jaanong ha o tsena ko bathong ba o ba hirile bo ba go nyatsa ba go lebela ko tlase gone mo ke selo se se sa siamang ke boleo jo bo go godimo thata mme ke boleletse bothe ke sone se ke ne ke ba ra nna ko ga borone ke re ba ska ba mpitsa ba re his excellency gone mo o itlhala o ka re go tlisa pharologano o ka re kgantela wa tshabega batho ba tshaba go go bolelela ka gore o beilwe ko godimo thata batho ba tshwanetse ba go goge ba go reye ba re emaha ba go sebetse dikgwetlho tsa bone le dikgakololo tsa bone botlhe mme jaanong lona ba mahalape ke a dumela ga le ka ke la tsietsega la ba la tshoswa ke se a ke re ano le na le ene tautone wa lona yo le mo godisitseng le mmelege mme le na le ministera keo tsheri le ene kwa lona le na le assistant minister Augustine Nyathanga le ene kwa lona go raya gore mo pusong le na le batho ba bararo ba ba utlwang ka lona tota ha dilo di ka ska tsa le tsamaela sentle ke taba e le senyama se sengwe se ke sa itseng gore ke sa mohuta o mme le ba bangwe ko mahelong a mangwe dilo di tshwanetse di ba tsamaele sentle dilo di tle go tsamaya sentle ebile di tsamaela mongwe le mongwe sentle mo lehatsheng la Botswana yo e leng Motswana kana yo e leng moagedi mo Botswana mme sa bohelo se ke se lemogileng ha ke ntse ke lebeletse go tswa ko morago le go itlhalla ha re leng teng ke gore ha ngwe go na le dikakanyo tse dinte le ditogamano di dirilwe mananeo a kwadilwe a tlhalositswe sentle ebile a utlwala mme ga a diragale batho ga ba thusiwe ebile ga ba thusega ka gore go ntswe hela ga go diragadiwe jaanong tlebebe wa go sa diragatsa o hedile dilo di tsile go dira kana gore dilo di dirwe re tshwantse re di beele nako go pateletsa yo re mo romileng gore a di dire gore mo nakong yone ya ta re le kudisa ha gona le mathata a re bolele boammaaruri re itse re be re ka moga gore mme re go okeletsa ka kgwedi kana ngwaga gore dilo tse mme tsone a di dirwe ka gore di tshwanetse di dirwe mo ga se potso kgang ke gore leng jang jaanong puso e na le go dia one madia la bua se tsa se le mo mahalape o seela ko serowe
ha o apply tse setsha se le teng se o ka se neelwa o tshwanetse o se neelwa mo nako e khutshwane re tshwanetse re goroge mo seemong ha re ta re tsweletse mme e se mo dingwageng tse di kopele tse di kgakala tse di gaufi o tshwanetse re ha go toma ngwa ga go expireile o bo tsena mo founung ya gago o bo update your information ya gago o bo tobetsa send e bo e gorogile ko Ministry of Labor and Home Affairs o mangwa gago a ba dirwa a ba romelwa go go wena mme ebile o mang ile o mang yo reng ha o tsena mo motšhineng a ba bua strotse tse di tlhokagalang go sa tsetsa o sikere dipampiri tsa gore le tsa gore tsotlhe di bodile gone gore re thohaletse batho matshelo go tshwanetse ga nna jang dilo tse o ithala o ka re kwano ha di buiwa go buiwa ko le godimo ke dilo tse di motho ko mahatsheng a mang ko Dubai ha o ya teng ba go batla visa wa apply hela mo maranyaneng o neelwa visa bo ba e tsenya mo maranyane ha o palama sohane ba go botsa e ka e visa o e supa mo founung ke ba bo ba e leba ba re ke yone ha o tsena ko Dubai go na le mo go 20 smart gates ha o fole ko immigration o tsena mo go 10 smart gate o bo ema o bo leba camera e bo e go tsa e bo e supa gore leina la gago ke mang camera ha e sena go dira jalo e tlhomamisa gore a visa ya gago e siame e bo e bula di gate e bo e re you may proceed go Dubai go dirwa jang a batho ba Dubai modimo wa bone ke go sele ga se one o re o rapela a batho ba Dubai bone ba go godimo thata ga rona re ba re tshwanetseng go sotlega ke ndilo tse rona di sa re tshwanela ke wena o tshwanna ke gore o fole tsatsi lotlhe ke o ka se kwa tawa le bagana le camera e bo etsa kana o tsa o mangwa ga go bo mo thepa e bo e go bolelela gore nya dilo tsa go di siame jaanong tsena ha heta ke go sa tshwanna go nna jalo o dielwang wena ke o ka re dilo tse ga di itsiwe kana ga dio mo lehase re tshwanetse jaanong ha ile sengwe mahatse a mangwe a Afrika a di bonele mo go rona lona le diakole ka gore ke tshwanelo ya lona ke dumela gore go tshwanetse go nne jang mme ha re ta re bua gape mo nakong e tlang re tshwanetse re bore eme ga godimo ga tekodiso e utlwalang mme ebile ke rata e ka re ha ke ta ke bua gape ke bo ke sa ta go le ra ke re ma 1.8 a re lebele lona le nta le re nya a me a goroga rra 1.8 wa me wa goroga ko go nna ka gore maikaelelo le keletso se le maitlamo a re a ikanetseng ke gore go tshwanetse go nne jalo ga re ka ke ra hetoga ebile ga re ka ke ra lebala le ha go ka nna le dikgwetho re tla le bolelela re le kudisane re bo re diragatsa ditshwanelo tsa lona mme ke a le leboga paga rona seemo sa borukhutlhi diritibatsi gotlhe ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone mme kemelano le tsone ga gongwe e raya gore e re ntse re hapa re tlhomamisa gore
ga di tlale mme kana ga di setse di tsene mo bathong motho a di tirisa dilotse di mo tseela tlhaloganyo mo e leng gore ga ngwe ga a kgone go tshela di seyo go raya gore motho yo jaanong go lomo ke bolwetse o tshwanetse go alahiwa o tlhoka mo go tweng rehabilitation ba motse ba mmego gongwe ba ntshe dilo tse mo mmeleng wa gago go thata mme re ga sena go ntshiwa jalo a salwe morago a tlhokomelwe go bona le gore re tlhomamisa gore a se ka boela ko go tsone jaanong ga go sena re lemoga gore mme ba bangwe ba tsene re bo re ba tshwara re ba katela ka dikgolegelo ga re emisi mathata re tshwanetse re alahe re kgaleme re otlhae ga go tshwanetseng go otlhaiwa mme ga gongwe re sa eteletsa kotlhao ko pele thata re eteleditse paakanyo go baakanya diemo bana ba bereke dikwele di ba rute sentle ba tshele sentle ba nne le seriti kgante le dilo tse ba tsamaela kgakala le tsone re sa ba isa gope re ba rutile ke dumela gore ha re tshwaragane jana mo malwapeng mo dikgotleng mo setšhabeng re bo re tshwaragana le magosi ka gore ha go twe Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tawa jone bogosi jaanong bo boanale bo tsewetsia bo dire tiro ya jone mme le ngwao le yone e tla bo e wela gone ka gore ngwao puo ya lona mmino wa lona poko ya lona gote ke ngwao traditional affairs ke batla go ta ke botsa ba BTV ne ke santse ke ba tlogetse hela ke ba botsa gore ka nna ne ke rile ke batla gore ha ke ntse ke utlwa go tone go balwa dikgang ka sekalaka gongwe di badilwe ka seherero dipuo tsotlhe tse di buega mo Botswana batho ba teng ba di utlwe di buiwa mo di radio le mo television ya bona a ke re gore le bone ba bone gore nyale ha tsile tota ke la rona jaanong dilo tse di taba ka ngwa re a gone ko ke itumela gore ke bo ke na le lona gompieno ke tsile ha tota ke ne ke tsile go le dumedisa e seng sepe gape gore ke le bone le lona le mpone le itse gore ene ngwana wa lona o eme ka dinao o emetse gore yone thumo e le mo inetse lona beng ba gagwe a e diragatse mo go heletseng mme ke a le leboga ba ga rona ke le leboga go menaga pula ra leboga tautona re ka tsamana ra batsadi re lebogile ka magoko a mante a wa ga tautona ke sa gore monako ya gompieno ke gona re ka reng that's my boy
engwe sa se tlhalositse ke gone gore o gateletse gore madi a lekana 300 pula a tshwanetse ngwana yo e le gore e re hela ga simolola go hathoga kana a tswa hela mo gone jalo kana a tswa mo matsalong o tshwanetse gore a banelwa madi a kana ka 300 pula a nelwa motsadi gore a kgone tsa palo e se ka henyana hela re ta tsa mme rre monana mona le bogole jalo gore re ne represent rotation ka tselentseng jalo ta utona tlhalositse gore na to dumedisa hela kere eta next time ba ta phithegonyana re to go bua nakwana re go lesegile so ke a go supa jalo ke to rata re dirisaneng sente batsadi ha ke go supile ka khalo tsa go a dine pedi hela re ne le bangwe sebaka sa gore le bona ba kgona go botsa kere mere santse ba ipakanya hano le tswele tsa matsogo mme ke a go tsaya ka di-side ke tsa side e ka kwa ke tsa ga gare hela jalo a kere ke lebogile re na le ba babedi ke ba legale le ka tsena motsamaisa tiro ka nna wa nthusa o taba tsamayang tsa lenopola tsholetsang hela o ta le bona o ipole leina la gago o bo ka tswela ka phoso sa go tse pedi ntate ere dipotsong tsa banni ha ke ke tang ka go ke ne ke bua le tele sang ke ta ke tswa go phiko mme ile ha ke utlwa ke amogela maboko a gore re a hile puso inji mo e ke tsa dingwe tse pedi ke re e tla re mo phike go yang thaela ta utla e busa le ke le go ja go kopa go la tla tshare le go nyane mme mo ke ntse ne ke di kopile ne le gore ke sa ntse ne ke ta se kopa e bile ke se bile go pele ne ke re ke a go kopa ba tsamaisa tiro sa nthahela mo pusong e ntšha ke ne ke re ke tla kopa ba tsamaisa tiro gore mo nako e hitileng ne re sa kgone go bua re phuthologile ne re kwatelwa thata jaanong ne ke re sa ntha se se botlhoko ke ne ke kopa go bua jaaka ke eletsa go bua mme ke ne e nako e limited gongwe ga kampha 2.5 minutes that will be enough kana 1 minute hela ne lone kopo hela ka lebaka la gore ha re ra bua re neta kgante le ra hupela mme ke a leboga motsamaisa tiro ke leboga o ta mpha sebaka ke sone sa ntha se ne ke re ke te ke se kope gongwe ke tsena mo dikganyeng mo ne le kopo ya e lebaganyeng wena ke kopa sa ntha ela tautona re le batswana re ne re fila o ka re ga go lesega mo Botswana o ka re ga re direlwe o ka re ra shota re sa phuthologe mme mahoko a gago le tsamaiso a gago tsatsi le letsatsi e re thatswa pelo rutwa o ka re go ntšhahetse mme a go supa le ka dilo tse dintsi including tsa ba direla kra ba tsamaisa tiro ke ne ke re sa ntha sengwe se ne se se tswang kgakala se ntshwenya ke se se bilwang gote state capture kore mo e leng gore jaanong puso e tabo e palelwa ke go dira e palelwa ke go tsaya ditshwetso e le ka lebaka la gore e mo dipateng tsa bangwe mme ne re kopa gore ne re bona ka le dilo tse ga di a hithega ne re kopa gore mo pusong ya gago a di hele wa utlwa re ke di bua ka bonako yang ga ke di jaanong se sengwe ke ise sa bobedi sengwe se ne re ka se tswa re se kopa ke se ne o ka re se boatanyana thata se ne re sa se tlwaela mo Botswana mo Botswana dikano tsa rona ke dilo tse di tshwanang le bopitsi ya naga re kua re pula flaga ya rona ga ena bohibidu ga ena madi go supa gore re batho ba banolo DIS ne e dira dilo tsene di re hakama ha re o leba mo netaneng mo o ka re gore mo difiliming re mo go tota dilo tsene di sa re kgathe ne di dira gore re ska ga ra go lasega kopo ke gore ra itse gore ga re ba kobe mo tirong kana ba reng kana ba na le bana ba ba tshwantseng gore ba ba tlhokomele mme dira sengwe ka yone gore pelo tsa rona di hole ke sone sengwe sa dilo tse re di batang ke lebogile se ya le ke re re se re ke go paro wetse ke a wetsa o ka re go tsweletse nya ke a lebo ha ke tore ke tse he tautona ke fila ke kotelese mme ke lebogile mme ke gore ke
sa bohelo ke gone gore ne ke lebogele gale ke kopa gore le nne bakhutshwane tsengwe tsa re bana matona ka bongwe kere ke tsa mme be ke tsa mona le bogole ke yo le gale be ke tsa ka ko dumelang bagaetsho ka leina ke bidio ya Taboka Amanda Thembishengeta, commonly known as Basadi ba Dignity. I'm delighted to be given such gesture. Hey, are mo he sebaka a bue batsadi tsalambe. All right. Enya ne ke leboga ka sekgowa ne ke tata le ska la mphella teng. A go le retsa ke re batsadi bo botota ga confidence a beng tota gore nka le heketsa le insurance tota nna I'm of positive ke motho ke ratang ndo tse dinte ga ke na go bua ka space se busula ke tile go lebogela molaetsa o hilwe ebe ke re banana ja ka nna a re itshekatshekeng re itebe change starts with you can go ha go kwa nna bori puso e dira wena o dira ke na kwa gore gompieno go ntse go bua ka manano a harologane ke ba kwa re nna hatsi re ipatisise o re ehe go ha ke utlwa gotwe a mme nka seke ke bule company e le gore e dira 1 2 3 ke ye ko bagolwaneng ka dipampiri ke re ke ha la reng ka nna ke asete ke tsa gore ke a utlwana ke mme le gore ke promoter seriti ke ntse ke utlwa le bua ka kgodiso ya bana ke gona ha le nkiteile mo pelong teng ke re ke letsa gore ke le monana o kana ka nna yana ke ithaope I'm not saying ke hua 5 thebe ke dira go tswa mo pelong ha go bua ka bana go bua ka basadi go bua ka banna go bua ka nna #Basadi ba Dignity ke a leboga ka lerato le lekalo ka tumelo le tsamaiso ya go itse gore go tlo re direla tsotlhe tse re di lopang modimo go baballe thank you ke leboga me ke tsemana le bogole be ke tsa ba ka kwano ka are mo retseng dumelang ka leina le le maatla la Kgosi Jesu yo yeng ha ke motsholetsi tlhaloganyo go tswa ko dilaeneng ne ke dumedise tautona a rona mo mahalake ke na le dintlha di ka nna gongwe 4 5 ne ke tla di kgaongwe tautona ke tla re kgang ya teng re tshwere wa itse ke na ke bua ka yone go na le molao ko alangenteng wa ba na le bogole o sala o isitswe alangenteng mme ga ona police e leng gore o tlabe le gore wa o tsamaisa ngwane gore ditshwanno tsa motho o tshelang ka bogole di hela di gatwa kwa ntateng ya gore ga gona molao. Thank you. Tautona ne ke le ngaeteletse ke le ga ba na le bogole ba na le bogole ba lla ka allowance ya ba na le bogole allowance ya ba na le bogole ya thaola ha e tsewe ke go na le bogole mongwe le mongwe mme ba na le bogole ga rata go ha sekai ka mme ngwetho ha nkile na ministera o nkile a dira ha tsena 65 ha shingwe le go di ngwabikelego a yo sekaseka o tlhagala straight ko tantaganeng kganye tautona ya retshweng ya go helo e re ke ko ole tautona ka ya o ngwesang setilo mme sona le ngwakgatho mo mahalake ba ba na le bogole se koka appointmente ya go go etela se tlo go nna ga ba tshele wena. Thank you. Re lebogile Mr. Mosoletsi me ke tse monana ke tsere monana ka kwano
tswelelang tate tse pedi hela kere. Okay. Bagolo Santane ke riane. Ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language. Ke a le kopa. Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go se bua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo rona banana. Gore le monana yo tswang Timapula. Le ena o ka lora gore ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore ka nna Tautona ya ka moso. Irile ha o bua maloba in the song speech, you tule mahokwago aitaya mo boteng ja pelo ame. It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana ba Timapula, banana ba Timapula. Sabolo se ke soka go skopa Tautona. Ke taha mo belong tsa Timapula. Ke go kopa Tautona gore ere mo lenano la gago o re etele go Timapula o ya go re tsosolosa banana ba Timapula ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho o re tsosolosa Tautona. Lastly Tautona, ne ke go ikopela if you can only give me a hug. Re lebogile manana. Re ka tsamaya na rona. Batsadi na kwa rona re sila ka ra bua rotha ke reng. Ke rile ke supa ka dikhategori tsone tseo ke tsere mogolo ya nong be ke ta ke tsa ngwana sekwele e be nna yena wa bohelo. A ke supa kae ha? Bagaetso yo ye meng ha ki moruti Tebogo Samuel Papitshupo ki a leboga tsatsi leno hore ke be ke le ha Tautona ke a go dumedisa ki itumela hore ke be ke le ha ke go lebile se ga tlhogo le matona a gago yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le nngwe hela ke ramogapi ke itumela go go bona tona ya me modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane Tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago. Ke kopo ya rona Tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di certificate tse di batiwang tsa di theology gore o nne le ministry o bona le theology ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene classe ki ile Bible school ke apere dipurapura mme Tautona wa me le matona ga tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba eleng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo ka etella ya no theology wa itsaka
jaanong ne ke re tautona wa me kgomo a go le go sekaseke bogolo go registera phuthego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re hano tautona wa me gore ka bokhutswane ke ya bohelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmoše re bana ba gago o ngwana wa rona re goge tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le ke re a ntirele appointment le wena ke ne ke batla go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hong motsene mme re ga dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go segoatse re a go rapedisa bosigo le bosigo. Thank you, God bless you. Thank you Moruti. Mme ke tsaya ngwana sekwele batsadi nako ya rona ga re masenta ka ra bua rotlhe tautona ta bua tata re tarana le nako ya gore re bue gape akere ke a kopa mme ke ne le ngwana potso sepedi nna ka kere dumelang batoteri territory ke ikobile ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School ne ke batla go le lebisa dikgwetlho le mathata a leng gore ra ralela firstly ele a infrastructure tikologo e leng gore re tlhola mo go yone re ithutela mo go yone it's not conducive enough ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly the sanitation does not allow us to be learning at that moment. It's not conducive for us to be sitting. The infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs. It limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Because there's shortage of food and my day, most of the time, lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke make tse ba holo ka kwa ba ba bedi ntatele mme ga ke go nela ke leboga tautona santai ke batla go leboga tautone yo mosha yo gorogileng leina la me le bidwa ke bidwa go te amogelang dijisiwa di sa tautona ke ene hana ka khanye le ke utwa le bua ka ne ya ditsha tota ne le gore tota ha ke to bua mme ne ke emeletse le gore ke na le tshesego ke na le seemo se go se bothoko mo go nna yana ha ke utwa le bua ka ne khanya ditsha ke ene heletse e be khobola legogo e dira gore yana ke helle ke buile tautona nna le seemo sa ditsha mo magalape irile ka 2015 kana ka apply ke bata setsa a re santse re tere bewe e be go simola go tere bewa ke phalape me re applyetse mo magalape ke ne ke applyetse go ra disele mala ba ha ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka setsa teng ke re ano di tsaditsa magape ga ka ba re ka re mentse le toba gone go phalape jaanong tautona mongarona ga rena le ha ile yona madi a thang re ra go phalape mainantsa seo jaanong mongame ne ke kopa gore seemo se banka nngwe re se ka sekele ke na le tshesa go lene kuto bothoko ene ke na le yone tautona ke na le seemo sa gore gona go lapeng go jareteng ya botsadi go thata go bokete ke extended family kana e dingalo go thata mongame tota ra kopa ka ikopela gore go bothoko tota ke ne ke kwata se eleng se tsha mongame ke na le bana ke tshwetse bana hela ba le 7 yana go na le go thara ga go a nna senta mongame ke lebogile mme bua ka pelo ye bothoko e re thammadi mongane ke be ke nna le seemo tautona wa me ke sone se ke reng go kgobotse pelo ya me khane ke utwa go bua ka teng ke na le seemo sa gane rra go bana ke setse le ena bana le ene re o yanong o na le khothakhotana le nna o na le khokontse ntsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa yane ke mo lapela ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile di-first re thubile mabati tautona le bone mo lapeng ba re ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang tautona seemo se ke seemo se e leng gore se bothoko ira mo maphakeleng a gompee ko tautona
o ne a goroga masigo a sa ga a tsana go tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be le gore o lwantshana difestere o thubia difestere a ba le ka go tsana ka yona be ke phadimoga ka kutlwa botlhoko tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake ke a kopa e tshware mme ke ne le mme be ke ne la rre e tebele bona ba bogelo ke a go leboga motsamaisa tiro man ke leboge tautona hela ka gore la ntlha re ta itumela kganyeo ya gago kgosi tshipe-tshipe gore o bone wa bona raeso tautona mme a kgabolela kwano raeso nna ke tlile go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamayang mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le tautona le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo le mo go jone gompieno ka ga re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Mahalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tiisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa ba bua mme yaanong batswana ba go a neela gore o tle go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Mahalape go tswa Thosa #1 ka re that's my boy ra ditshologelo tsa gago re dumela gore di ta diragala mo pusong e ntšha mo Botswana yo mo mošwa ke a leboga batsadi thank you mme ke dumedise tautona Gideon Boko ngwana a molekana ame we struggle to get here re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di gale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong but re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974 fighting for this day re tshwengwa ke mapodisi staying in jail re tshwarwa because ne re bua ka the human rights one thing se ke batlang go sa kgolela ngwana a molekane tiragalo e diragaletseng ko CKG no e ke yone ko CKG I congratulate you. I want to tell you one thing. This is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokgwa marginalization. Bangwe, batsewa, it's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. Two, I'm very happy. I appreciate Ministry of Health. Health for all. Bagaitso, Reboko. Batho ba sule botsa rona ba ba go dikgaolong ba sule ka go thoka koloi ba sule ka go thoka the ambulance kra dipilisi ba sule ka many areas ba bolawa ke carelessness ya government yo na le teng ha o ka ke wa mpolela gore I want to tell you a short story senna sa diragala I was cancelled by then 1910
ngwana yo ne rragwe a bereka mo Botswana Meat Commission a tshwerwe ke diphilo goromente o nagana go mo thusa Manual Workers Union e ne a gana go mo thusa gato o mothoe o se mo akele mo Mohalabe district thwale rauteng re se nagana le teng we contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo me unfortunately ne ra utlwa gato ne ga pala a ba tlhokagala. Thank you so much gore health is a priority for this country. Yeah, congratulate. Yeah, no, labo hello, Tautona. Ke ratile the appointment tsa di ministry tsa gago. Land and Agriculture, Home Affairs and Local Government and Traditional Affairs. Wa itse gore mo policy ya rona ne re bitsa re Local Government and Human Rights. Ya no rare. With the collaboration of this ministry, but by Holema, Minister of Local Government, abone marginalization, there is a lot of marginalization and equality in this country. Some people, Baba Chara Marahu Abasara, Bantito Malahati Labone, Hatan Wadi Plus, Zabahumi. This is true, and you must know. Ronaldo, Steve, Lebaba, Netan, we've been fighting with Netanyahu. This independence is not independence. It is a cosmetics independence. It's not a real independence for this country. It was cosmetics for the rich and the promise banne ba humanegile forever. Ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwantse go a gonna ba bereki ba ba humi. This should come to the end. Ya ka go miss. Thank you for that, President. Minister of Local Government ngutile gore go ba ka ngwe marginalization. We are rona ba ileng gore rata human rights. We are not happy. Batho ba tsetswe lehatsi go tsenye ba humi ba re sa itse gore ba ba tswa kae. Solo se re tshwentse thata. Thank you, Tautona. Thank you, Minister. Relebogileng ntate. Batsadi ke tsa go ne le na bo hello ka gore nako a rena ya sirisile go se go le mosegare. Mme ke te ke ne le matona ba te ba tsigona dipotso tsa lona le kagelo tsa lona. Ke le go batsadi re taema gona ga ka mo session ya rona dipotso di ka gelo ke taanela Tautona gore a ta tsibogele dipotso tse di boditsweng hano di ka gelo mme re mo emeletseng ka toto ya ka to go araba dipotso tsa rona. Le ka nna se bagolo beso bontsi ne le dikakgelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane. Kgang ya state capture gore go bo go na le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone go ba kwa ga gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse kana e be le puso ya batho ba ba senang letswalo ba ba seng ditlhong ba ba kgonang go dira dilo tse di hatha mme ba bona go sa ba tshwenye. Puso ha e direlwa mo matlong a lona mo pontsheng ha le bona dilo o ka re di sokametse go gongwe la tsiboga gone ho la botsa
le bo le tlhomamisa gore gone mo go a ema. Go na le dilo dingwe tse di ka go kaelang gore go na le mathata. Ha o bona mongwe kana go twe o mo mokgatlhong le nna, mme bo bona ditsa puso di ganella ko dikgwebong tsa gagwe, gone mo go tshwanetse go le tshwenye ebile le boleme ka dinao gore go eme. Mme ke dumela gore ka re tla tsamaisang ka teng re tla direla dilo mo matlhong a lona gore le lona le nne mapodisi a puso e, ka gore go nna mapodisi a yone ke go e hemela gore se ke a wela mo di thaelong tse di ntseng jalo. Ya bobedi ke a DIS. Ke dumela gore go simolola gompieno go ya ko pele dingongorego kana dilelo tse ne le nanatso di ta ema. DIS e tla nna mokgatlho o le dibelang, o le babalelang, o le tsang ka tlotlo dilo tsotlhe tse ke ntseng ke di bua gore di tshwanetse di le diragale ke ra di dirwa ke lephata lengwe le lengwe la puso, le mapodisi ga bana go le kgogontsha. Ba tata ko go lona ha go twe motho o dirile molato a belaelwa, ga go ise go thomamisege gore ka boammaaruri o dirile molato o, mme kana wa tsewa a sekisiwe ke gone go bo go ka bonwa gore a mme ke boammaaruri kana ga se boammaaruri. Mme re na le gore hela re dumela re belaela re bo re se re motsaya jaaka o ka reng re tlhomamisitse gore o molato. Ha ngwe go dirwa ke gore ngwara bo re tennwe kana re utlwiswe botlhoko thata ke se se diragetseng, mme kana tsamaiso ya rona ke gore re dire ditlhotlhomiso le bone mapodisi ha ba di dira ba se ka bata ba setse ba tsere ditshwetso tsa gore motho o molato, ba motse ka ba tshwanetseng ka teng ka molao ba letlang ka teng. Mme le DIS tiro ya yone ya go e dira ka kutlwisiso yone ya go tlotla ditshwanelo tsa lona. Banana la tamega jaanong gore le eme ka dinao. A ke re le bona go na le bo Lesego Tshombo ke banana jaaka lona, bo Jacob ke lebeng, ha le bona o kare ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle, le na le ba ba lekanang le lona ba ba ka le utlwang botoka. Ke bone a kwadile ka tupuo ya tee ratwa ke lona re fatshe leno dog a bua le lona, so ba ta bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola. Go tshwanetse go nne jalo, ka jalo emang ka dinao kgang tsa bana re tlhoagetse ka tsone, mme ebile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa ko Madiba Secondary School. Diemo tseo ra itse ra tlhaloganya mme ebile ra itumela ha o di bua, ebile o di bua ga pele ga batho